tafsir daripada hadis kudusi itu mengatakan makada menenge di gaga nabita ivan caji betuan ada di to gaga lino lolisa di gaga gobunga ifagan ke nabita melu metoi pasukui sifat-sifat non fotowi loki manejing nasabay lo betui hancur iro sifat-sifat non fotowi enggak makan di riolo tamanan di gaga kata melu mapagu enggak makan di riolo tamanan nasabak berangkat dari fadzakir innama anta musakkir kewajiban tak mana memperingeran jabat tu nak kasih waktu iro malului peringeran itu betul angkat tu nak kasih waktu iro tu peringeran itu malului nasabak kada magai iro atas selagenge nani atak kalupangenge onrunur betul cenyatu rupato nak kode